سلام دوستان. در مورد راه چنین قاعده است که آن در مجموع مفهوم راه را شرح می‌دهد. گفته شده است که راه یعنی مسیر حرکت آدمان، گذرگاه چاروا و نقلیات‌های گوناگون. و اما اگر ساده‌تر فهمونیم، راه یعنی همان مسیری که ما را از خانه تا به کارگاه و یا بازار و مغازه می‌برد. راه یعنی مسیر سفر، راه واسطه سیاحت و دیدن منظره‌های زیبا. راه یعنی مسیر رسیدن به وصال دوستان و نزدیکان. از کجا و چگونه پیدا شدن راه‌ها سوالی به پاسخ است، چون زمانی پیدایش انسانیت توقع مسیر حرکت و رفت و آمد به نزد یکدیگر وجود داشت، ولی بعد از پیدایش سوال‌های زیادی هست که هر یک آن به خود پاسخ عمیق و دقیق دارد. مثلا سوالی که درست‌ترین راه‌ها که یک قبیله را به قبیله دیگر پیوست می‌کرد کی پیدا شد و یا نقش راه‌ها در زندگی انسانیت چگونه بود که اینقدر راه‌های زیاد پیدا شد. از روی سرچشمه‌های تاریخی گفتن ممکن است که راه‌ها برای خوبتر و بهبود سطح زندگی مردم بیشتر شدند. یعنی برای خرید و فروش و مبادله مال‌ها راه‌هایی که یک مرز را به مرز دیگر پیوست می‌کرد پیدا شده بود. یکی از چنین راه‌ها این راه ابریشم بود. تشکلیابی راه بزرگ ابریشم اساساً به عصر 2 پیش از میلاد درست می‌آید. راه بزرگ ابریشم البته یک باره تشکل نیافته است. با آن علاقه‌های تجارتی که بین مملکت‌ها و خلق‌های گوناگون همسایه وجود داشت اساس شدند. و از همان گونه مناسبت‌های تجارتی همسایگی انکشاف یافته آهسته هنوز در زمان دنیای قدیم خلق‌های 3 قطعه عالم آسیا، اروپا و افریقا را به هم پیوسته است. با سبب آنی که یکی از مال‌های اساسی تاجران این متاع ابریشم مخصوصاً اطلس یا خود شاهی بود، بنابراین راه‌ها من بعد از طرف تحقیقاتچیان نام راه بزرگ ابریشم را گرفت. واسطه اساسی نقلیات که به واسطه آنها مال‌های تاجران به نقطه‌های نسبتاً دور کشانیده می‌شد، شترها به حساب می‌رفتند. در بعضی از سمت‌ها تاجران از اسب، فیل، کوتوس و غیره استفاده می‌بردند. و اما راه‌های قدیم‌ترین رشد یافته به هزاره 4 پیش از میلاد تعلق دارد. در برابر شاهراه ابریشم پیدایش راه دیگری که در نزدیکی شهر گلاستنبرگ انگلیا بود به ابتدای همین هزار ساله راست می‌آید. در ابتدای دوره میلادی در اروپا و آسیا راه‌ها خیلی ترقی کردند. در این باشد پل‌های مخصوص برای برآورده کردن نیازهای مردم ساخته شد و همزمان در همین دوره تمام قلمرو دنیا از حساب دولت راه‌های تجاری خود را برای تاجران ساختند. پهنای راه‌های رومی باشد عادتاً 3.5 متر بود. راه‌ها اینچنین سنگفرش‌های 5 قبته و تا 1 متر قفسی داشتند. از همین جا پهن و وسیع شوی راه‌ها شروع شده بود. همین گونه ساختمان راه‌ها دوره به دوره وسیع‌تر و زیادتر می‌شد. راه‌ها قبلا نیز بودند، لیکن با این شکلی که حاضر هست با این شکل نبودند. اگر ما با تاریخ نظر کنیم، اولین راه‌هایی که برای حرکت واسطه‌های نقلیات پیش بینی شده بود در جمهوری تاجیکستان از سال 1924 آغاز می‌گردد. در جمهوری تاجیکستان راه‌هایی که اهمیت بین المللی داشتند وجود نداشت و همه راه‌ها اصلا راه‌های پیوست کننده با کشورهای سابق اتحادیه شوروی، قرقیزستان، جمهوری ازبکستان پیوست بودند و آنها اصلا اهمیت داخلی کشوری، یعنی که اهمیت برای اتحادیه جمهوری شوروی سوسیالیستی داشتند و آنقدر زیاد هم در روزی عمومی راه‌ها زیاد نبود. حتی راه‌هایی که در داخل جمهوری یک منطقه را به منطقه دیگر پیوست سازد خیلی کم بود. برای به یک منطقه در داخل جمهوری سفر کردن باید مسافت طولانی و مرزی را شهروندان عبور می‌کردند تا اینکه به مکانی لازم روند. مثلا با جمهوری ازبکستان ما سفر می‌کردیم، توسط جمهوری ازبکستان در فصل زمستان با ولایت سوغد می‌رفتیم و توسط جمهوری قرقیزستان با ولایت بدخشان می‌رفتیم و منطقه سوغد زیاده از 4-5 ماه و منطقه بدخشان زیاده 6 ماه هر سال در حالت بوم‌باز کمیونیکاسیونی بود. ما امروز آزادانه و خیلی راحت می‌توانیم با راه‌های هموار و وسیع به دلخواه منطقه کشورمان و حتی بیرون از آن هم سفر کرده باشیم، ولی این همه را به آسانی و یکباره به دست نآوردیم. ساختمان راه‌های اهمیتی بین‌المللی داشته باشد در زمان استقلالیت دولتی شروع شد. در دوام صاحب استقلالی ما راه‌های
اهمیت بین المللی داشته را ما بنیاد نمودیم و آن راه ها نه تنها برای اقتصاد تاجیکستان این چنین توسط راه های بین المللی ما همسایه کشورها نیز از راه های ما استفاده میبرند. اگر واقعی بینانه با حالت کنونی راه ها ما نظر افکنیم، در دوام استقلالیت دولتی تا امروز در جمهوری تاجیکستان در ساحه راه و نقلیات 62 لایحه با مبلغ 2.6 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا تطبیق شده است و عین زمان توسط وزارت نقلیات و مقامات اجرایی حکومت دولتی در منطقه ها عین زمان تطبیق 17 لایحه دیگر با مبلغ عمومی 1.3 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا تطبیق شده است. در جمهوری تاجیکستان 19 راه بین المللی و 101 راه اهمیت جمهوری داشته موجود می باشد. имкониятҳои доштаро шурӯъ аз аввалин солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон масъулин хуб истифода мебаранд. агарчи бо душвории сохтмони роҳҳо сурат мегирифт, вале билохир як роҳҳое ки пайвандкунандаи қалбҳо буданд сохта мешуд. ин роҳҳо барои беҳтар ва таъмини роҳатии зиндагии мардум буд, чун чӣ гуне ки гуфтем дар аввал барои ҳатто ба як минтақаи дохили ҷумҳурӣ рафтан мардум хеле азият мекашиданд. من ناز خودم در خاطر دارم وقتی که در فصل تابستان ما از شهر دوشنبه به شهر خوجند وقتی حرکت میکردیم این 14 ساعت راه را در بر میگرفت. حتی بعضا وقت از 14 تا 16 ساعت راه را در بر میگرفت. یک خیلی موضوعهای خطرناک داشت. قسمت زیادی راه ها اصلا تعمیر نگردیده بودند. یک حالت خیلی مشکل بود. نوبسته از اون که این راه تنها در فصل تابستان شده بود. تابستان و قسمت رما. فصل زمستان و بهار اصلا این راه محکم بود. ва ҳоло ҳамин роҳи 14 соатаро мусофирон метавонанд дар муддати ҳамагӣ 4 соат тай намоянд, ки ҳамзамон бехатар низ ҳаст ва кӯтоҳии роҳ бештар аз ҳисоби бунёди нақбҳо ки дар масири минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ сохта шуданд ба назар мерасад. бунёди ин нақбҳо ҳам дар замони ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ шурӯъ шуд. воқеан агар мо ба таърихи нақбсозӣ дар тоҷикистон назар афканем, нақбҳое ки барои роҳҳои барои пайвасткунии минтақаи тоҷикистон барои тавассути роҳи автомобилгард бунёд шуданд, ин аввалин нақби истиқлол мебошад ки ин байни дар масири душанбе хуҷанд бунёд гардид. 3 та нақб ва долонҳои зиддитармавие ки дар ин масири роҳ бунёд гардиданд, онҳо кафолати таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиётро дар 4 фасли сол таъмин намуданд. дар баробари нақби истиқлол боз чандин нақбҳои дигар дар роҳҳои дохили ҷумҳуриявӣ сохта шуданд ки онҳо ҳаракати нақлиётро дар 4 фасли сол барои сокинон таъмин месозанд. ҳамзамон барои нигаҳдории ин роҳ ва пулу нақбҳои автомобилгард дар дохили ҷумҳурӣ дар замони соҳиби истиқлолӣ муассисаҳои махсус барои нигоҳдории роҳҳо таъсис дода шуданд. дар ин замина ҷиҳати нигаҳдории нақбҳои автомобилгард ва шабакаи равшанидиҳанда бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муассисаи давлатии нигаҳдории нақбҳо ва шабакаи равшанидиҳӣ таъсис дода шудааст ки имрӯз нигаҳдории ду нақби хатлон ва нақби озодӣ ва инчунин нақби дарвоз ки таҷдид аз навсозӣ карда ва муассиса супорида шуд нигаҳдорӣ карда мешаванд ва инчунин шабакаҳои равшандиҳандае ки дар раванди таҷдид аз навсозӣ таҷдиду барқарор карда шуданд ба муассисаи нигаҳдории нақбҳо ва шабакаи равшандиҳӣ вобаста карда шудааст. дар тӯли роҳҳои автомобилгард 2202 адад пулҳои автомобилгард мавҷуд мебошанд ва инчунин дар ин замина 20088 адад қубурҳо мавҷуд мебошанд ки таъмиру нигаҳдории инҳо низ вазимаи
64 муассисаи давлатӣ нигоҳдории роҳҳои автомобилгар мебошад. дар ин давра роҳҳои босифате ки хавфу хатар ҳангоми сафар бартараф шуда буд сохта ба истифода дода шуд, вале дар баробари сохтани чунин роҳҳои пайвандкунанда нигоҳдории онҳо низ дар замони соҳиби истиқлолӣ сол то сол беҳтару хубтар мешуд. Масалан, аз ҳисоби буҷаи ҷумҳурӣ аз соли 90 гирем 1 миллиону 200 ҳазор барои нигоҳдории роҳҳои автомобилгар ҷудо карда мешуд ва ин маблағ бошад агар дар соли 2024 ба 106 миллион ва дар соли 2025 бошад ба 140 миллион омада расид. як мисоли оддӣ мегирем ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои нигоҳдории роҳҳои автомобилгар 192 ҳазор сомонӣ дар соли 1990 ҷудо карда мешуд барои нигоҳдории роҳҳои автомобилгар ва ин маблағ имрӯз ба 19 миллион дар соли 2025 омада расид ва соли 2024 бошад агар ин маблағ 15 миллионро дар бар мегирифт. дар натиҷаи татбиқи самараноки лоиҳаҳои соҳаи роҳнақлиёт мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистон дар радабандии сифати роҳҳо тибқи таҳлиле ки форуми иқтисодии байналмилалӣ гузаронидааст, Тоҷикистон дар байни 162 давлат ҷойи сазовори 44-ро ишғол намуд. яъне қаблан ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавқеи 50-ум қарор дошт, айни замони мо дар мавқеи 44-ум қарор дорем ва хурсандӣ овар аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни собиқ давлатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар мавзеи дуюм ва дар байни кишварҳои Осиёи марказӣ дар мавқеи якум мебошад. яъне роҳҳои мо нисбат ба роҳҳои кишварҳои ҳамсояи мо беҳтар мебошанд. мо боварии комил дорем ки дар оянда мавқеи мо боз ҳам устувортар мегардад, чунки он роҳнамоие ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат барои вазорати нақлиёт пайваста ҳамчун дастур пешниҳод мегарданд, онҳо ба мо имконият медиҳанд ки имкониятҳои истифода нагардидаро мо бояд ба роҳ монем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон 27600 километр роҳҳо мавҷуданд ки 14300 километри он дар тавозуни вазорати нақлиёт ва 12300 километри дигар дар тавозуни мақомоти иҷроияи ҳокимияти шаҳру ноҳия ва корхонаву иншоотҳои саноатии ҳуқуқии кишоварзӣ қарор доранд. мо дар тӯли истиқлолият тавонистем 7 нақб зиёда аз 3000 километр роҳҳои аҳамияти байналмилалии ҷумҳурӣ дошта, зиёда аз 700 пул, зиёда аз 134 километр долонҳои зидди тармавӣ ва як қатори инфраструктураи дигар дар Тоҷикистон бунёд додем. мо тавонистем дар ин муддат 2 адад роҳҳои 300ҳа, 2 адад роҳҳои 200ҳа, 219 километр роҳҳои оҳан, 7 пули барои роҳи оҳан бунёд кунем. Тоҷикистон дар як марҳилаи устувори рушди роҳҳо ва умуман инфраструктураи роҳдорӣ қарор дорад. шояд дар давраҳои қадим фикри оне ки сохтмон ва аҳамияти роҳҳо дар зиндагии мардум ба ин дараҷа бирасад ба сари касе намерасид ва ё шояд ҳам гузаштагони мо орзуи доштани чунин шароит ва роҳҳои ҳамвору васеъро доштанд. яъне мо гуфта метавонем ки дар орзуи доштани насли пеш аз худ зиндагӣ дорем ва ҳоло мо дар баробари доштани чунин роҳҳои хуб дастрасӣ дорем бо техникаи муосир. техникаҳои замонавӣ барои сохтан ва нигоҳдории роҳҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ хеле зиёд аст ки ба воситаи онҳо роҳҳо ҳамеша дар ҳолати хуби истифода қарор мегиранд. имрӯз дар тавозуни муассисаҳои роҳдории вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон 1298 адад техникаву воситаҳои асосӣ қарор дорад ки бо ёрии ин техникаву таҷҳизотҳои роҳдорӣ таъмиру нигоҳдории роҳҳои автомобилгар ба роҳ монда мешавад ки аз ин миқдор 395 адад техникаи роҳсозӣ, 369 адад нақлиёти автомобилӣ ва 534 адад таҷҳизотҳоро дар бар мегирад. дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
парки муассисаи роҳдорӣ бо техникаву механизмҳои ҳозиразамон таъмин карда шуд ки ин техникаву механизмҳо бошад дар маҷмӯъ 761 ададро дар бар мегирад ки дар муқоиса агар дида бароем агар 58% парки муассисаи роҳдорӣ имрӯз бо техникаву механизм ва таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин карда шудааст. роҳҳо на танҳо барои хароб нашудан ва аз офатҳои табиӣ эмин будан имрӯзҳо нигаҳдорӣ карда мешаванд, балки барои назаррабо ва роҳатафзо будан ҳам нигаҳдории хуб мешаванд. Масалан, роҳҳои ҳудуди шаҳри Душанбе ки саросар бо дарахту ниҳолҳои ороишӣ пур мебошанд. Ин зебогиҳо ва тамошои чунин манзараҳо боис мешавад ки дурии роҳ эҳсос нагардад ва сайру гаштам дар чунин роҳҳои гулпӯшу диданӣ роҳатафзост. барои роҳҳо қонуну қоидаҳои махсус пайдо шуд. қоидаҳои гузаштан аз роҳ, чароғаки раҳнамо ва дигар қоидаҳое ки амалӣ кардани онҳо барои ронандаҳо ҳатмист. ҳамон роҳе ки танҳо воситаи тиҷорат буд, имрӯз воситаи наздикшавӣ ва ба ҳам расидан аст. ин роҳҳо моро ба коргоҳ, ба хона, назди дӯстон, ба хориҷи кишвар мебаранд. ва агар масири худро дуруст дарёфта интихоби дуруст намоем, роҳҳо моро ба сӯи орзуҳо, ҳатто ба қуллаи мурод мебаранд.